go studio na ri Odonga la pen mo go bicharo bori directly la kami chawa I what dari mo ken mera mo dari atamo ngeo ni chawa dong no but je ma dek ken ma mi la lok pere well one time ma do ki lo Spain what time we lo political party we la mo we lo cash pian registering political party manyan dek roaming at wajini ka ke mini den ka mero den mer bed mo apia bero ti bin klu nyori na re weng bana chiki mini den pian ku betini political party kai wai chak chok signature pero you party pa joli ke kan mere chok signature ki e districts mi Uganda chok 2/3 Uganda weng kai chok do ka board electoral commission for verification madaka ke chak do ka wai no do signing drone do kong biru gang do ni kar chipi ngo ipie me gamanda ki yeli ma jo ka dok chako kwa nyisike de jage ne agen ki karata na go eche na mwana tika biru so ya political party manyen tek. Secondly, jo magti political party desk by electoral commission when the former police officers the delay of the political party's desk the electoral commission gentie former police officers so kuno we kara ki releasing any political party mo no chimo akimalo koni pichawa no chimo akimalo kangol do kila pen yen ben PFF fut ki chocho chake DF fut ki chocho chake manen pa yes pa former leader of opposition pa Mathias Puka DF PFF gutote but President Museveni ordering electoral commission me clearing because pressure not much from the donors me nyorne matches walor best je buji democracy tigati party netie so ki clearing PFF pa gene pa Mathias Puga ki clearing ke me certificate no be pia ku chako wa signature pian ki ngeo ni no be wa bobi wine ngo kinup we beru ngo goro so ma mego wa wile ni ma be wa chara filing the electoral commission ma ge luone RPP gu kwero wachi record ne electoral commission pitiki twero kodu mena wa ne wa mwa mabinu for the ruling wa nge so gen piye ni dango ubed organize so wonder why wa weka kenyo jemi we lobni pe yini ngo itiego en kit madong ana katemi biene e parliament lok mi president ki wa obedi wa kong dong wa chike ki parliament bien gine ke malo kuda rezale nan char mero ngene ma ye fudi Museveni chimu refree chimu linesman goal post ka dilu diga binu ki deal size chako mega wol ke yan wa de parliament ni wa mere electoral reforms Museveni e premier chimu electoral commissioner in la tuho iri chimu linesman ki refree ni so mere ne perma deep ma mere to one when Ugandans penga mo you kere ne wan pogute because one man go chara Uganda we be suffering because of system failures we are all going to be the victim so makeni ke wa ku kakenyu me agiki lokai oria kaneri anno ati platform meeting for president mangeo no ni kerika pakaro it's okay but no ideas Ugandans la kamwen no give me a chair ma wajo ni ka ati president me Uganda the first thing matemo maka kuonge mabe pia maropi and a lot of private clinics so waloro wen clinic pharmacy wen waloro teke dongini ti doctor jo pharmacy wore wari atagamente muchara million piarario du achiel pien kerika keri ya trader b ikere gulu referral hospital kibi kwara wen kikere private clinic mane ne gimo don kwa ya bere lokne ki kwara so mier ki nen ni piti yomo me kwale yar pagamente mi chwale nengo e private clinic honorable oli nge wanu chere London America kwene gamente pi yewe hawari to private sector ki miu to private sector no kong pagamente tima be iri chere private sector no indi goalkeeper me Arsenal pa Chelsea mera men yote mera ne yindong pigi no yingane lwakti ye no pagamente tiema be wagang kwana gamere lutiro ka prime minister lutiro ka president no ti kwana wa i Powell primary bien no school le rom eno kan ko berni mara dodia utie Carlo gul publico negri toro sambeka toro even schools merge dwak chien i ching gamente education and health should not be a business
iro ya we ka ke pi ko ngi met pi ko pe a ko ngi met pi ko pe a so en gi ma war position mate wa ni kan government ye mi er go kwa ni health ho ki private sector go du ko e chinga mer o do go eno wa te ba ga ko ne anda te o ba mi bora ko ya lo bul ko me bere la dir ko ya man da mai da afoye Mira for Jomo Goy Team Wang. Put be da Mira no on it members of parliament politi angwen ke kan ma chel ena ye choyo chiki parliament nambario ye chung pilwa ke mago chwala chwalwa ma chwala ge ke dong ma dek ena ye lok me nano ne ke pogolim appropriation ta dong ma angwen ma dek eno ma angwen ye lupuko Gemini enoni enta bi noni one members me parliament watimu Jemi mapod bien gamente ma la diru ko ya wache pa oporo ni penga mente oporo li boom opole boom eno mi chamo kene wa tute de wa tute ke kerwa mano kerwa ber peromo meneno neni merwati poro pa Uganda so wen ena ye Uganda ni ti porwa eno mi wan wa onyo muchoro ka wan wa onyo muchoro jomani magitijo kon magem gi processing gi teru dek o mier ko be joma no kija joma gi mar Uganda ka wan wachero katiti wachero chari parliament gine o mier wanen lwa pedo wachero ka don wachero don wano ni mer we are not servant leaders chi wa wache gamente be to miyo joma ne magen ko goyo chimi ana foilo go chimwen ento dan machalo jeje o goyo chim ma pa ko tuan ne don lobo tito tuan don lobo ki ner ki kom daro ya pe ner ku don lobo ki ni mati beti ngwak ento nen joni enini mo the basic needs of life jemi ma pigi tegu pe ko pa dano tie kama keru ne tega da ka ki kilini operation mo ne mir ki timi komi in dano mo ni no keru ni peromo me handling operation pe an jemi ma keru pa wak peromo me gamente mi routine me gamente ma yang chonne uti ono tell university again university tuition no paper lwa university tuition no pagamente da be kun gamente no da instead to allowances ke the students me university what any down ko be da ko duong tutwal ka dano duong beneti tuan gumadit pe dano ma duong e ka gen wen ka dipole wen ti productive make mi again ti nonge pigi agricultural extension workers tika konyo dan ma be ikin gang gen gross domestic product wa majui NRM wake ke twale dong dir da dani o miro reflecting ikom dano so ka dano duong miro bene tiene magino no be commensurate to an well dano ne ti we kara ki chule tiene wa gang kwat man wana chuli pichan ma duong to twal ka wa ti chan duong ti Jimmy is it Jimmy JJ gena ket kidega go wache don lobo tima tek to twal JJ kidega JJ wona kidega am dak le widu mara kom lok woni pe en miru ngene meno don lobo pe nane kom gangi ke kan ka yini tima be won JJ ka tel ke kidega mir nen jo maka tika ngeri is it one nano the population ka population me gulu nyo me Acholi tie nyo gwak ni Aliba bit eno ka jo nyo maramo mia bit ke kana ye gitie mabe no one wache don lobo peke pener don lobo ki kom an wanen don lobo ki kom the majority of the people so ana mena foda mena wat kila tena ukoya amari adada angeone gina ngwenyu kumi malet ki UPC o me yini lenga yela ten pus my lenga be mali ti de biro de ti we mecha endo look pilwak pen wak tika neno comparing look ma yai logo chon kidung look ma competi no dong compromising your position kuno wan wangeo ne Uganda ne long mo me patronage neno mugatini mango ma ti batad enta peti ga neno pala wori chani kunindong ngiti politics bela politician mabe afo eto twala dit James kachel ki radio mega bet ka luongo wa yap wi dano go ngengo ma politicians me tema